Бастан хантан тохта халыхам, хантан жаны осагын насыптай. Мен оғағым бүлілуғын тылгыны ден деревенетер осколыны бітербізем. Антол кенттен финансово-экономический институтка үйерінен бітербізем. Онна финансово-экономический бітерім барамын 5 жыл баң егет ерілі әбет. Кихи бәйті, кихи болара оғырдағаттан білдерділерді. Онтан ән оғысаға қаддағаты, бұтолы мен Москваен сығына аты да. Ота оға хаджамын, конечно, ағабын күтті маскерден атылыр, қайыр етебет. Ота деловой мас болуын, оқыттар мас болуын, ол техника түтверейін бартыға сығына құлам. Аттыча бұл баңыл лидіңін бойға қаддақтау кәлі қалып. Онна қасылық қатай ол. Бойға разы келбетам. А так, если древесный уголь он рабопылады, масчок, он то ол кенттен же тутутугар, скорее всего, бәвер же туттарыбын именно бұл интернет-командық профилирование, ол үшіге денебет, он устанок ағалан туроран үлелетен, короче, профилиян. Антон хөбіләтік? Антон хөбілян, аха. Жоңғы мету ғылақ бұладен тута. Бұл именно профилирование станогын 2-нче уақытта ғылақаға бұл пөбе. Онын алаткалан, туруран, бұл ирінше дүйіләпет, оны бұл жон білен уже бұл профилированный бұрыс үші ебіттен, онын тұттан әрер. Атын таздайдуға қалуыра айылғаты даған атын бұлға дер. Аты бейге айылға ұттымны бұд қайдағай болмас осы, тымныге кен ол канапа каламатағына тәхе қыласың бұлар хиджеті. Ата білі кіржағастар етелерден де қайып бұла. Бұрыс жетімні дейлер, оны лафетынан тұттың енден әділ жоңы етелер бұла. Ол тугар булана, бу именно лафет принципа курдуха, потому что кини лафетка ме чашкалах, то есть чашка була да пастах, ол пагар барты киренлар була. Олин тылурер кини ха препятствия бар булар, тымны кирери оны арда ута килбет. Ол түнен только бу лафеттагар үшөйден кини идеально геометрическая формалах. Ол форматын калбур станок тахарар була. Где-то холата туха бит, лафет кенин курдук бит по принципу. Принципе нужны, хеп. Олата биле кыджасырын этеллеринен лафет принцип туга лафет тох балачыды. Халас дилер бит лафет де. Орут обшивка да материалы вот кимде жетин обшивкалават. Лафетнен тутан баран канабаклан баран ну голор болот. Уже он нужны, только бу технологически биле тухтанады. Шуде обработкаланан геометрията идеальный булын станок оңорор булади пахан, именно пахан. То есть бу паха кинеха биле тымны кирергер, оны сылаха тутарыгер үшө дик ойнур. Олата холура кырдык беге тымны битер наоборот бу билеген тутулдан туруп бурустар дары şey болот себепти. Атын даже оны такуйдан көрдүк кыны или маны көнөннөн тыл кирер дукту или маны хасаре препятствияны ахам баран оны үстүнөн гөлөн таккан уже тугу жаалар булай күйе. Это именно се ардак ута кирбетнен чөй. Кене боковой ардак иданы бурусча раз блистенте барта хатыялар, оны постоянно кынар була жен хатыя турар булай итте, буругун итте. А так бу манна булаганы кене ардак утун киллербет. Это ондук принципта. Любой ханы бар размерда мага профилируйдан тахарабыт. 15-тен хагалан, там 10-10-нахтан, 10-10-астах, 15-10-астах, потому что 10-астах мебели перегородкаларга популярны, олеген баратын профилдүү була. То есть же из костюте барата бир боларын курдук. Потому что хорожандар били токуйдардан тасеттүтүн профилде тахпыт. Из стенелерин профиллеп паппыт индилде. Оны просто кене из костютатын болан тахар була. То есть из костюта барата бир боларын курдук, махам баратын профили тахнада тутуларма. Листанок фотогар холобур төтөттен баратын бидде хаян тахарар буланы. Оңоран тахарар. Олен бу холобур кинтаңнары хетер. Ойгохона хетер. Бу үрүтөттүтө бу
аллара түтө болар, бу мас. Бу анда ленточный пакле урулар. Оны бу быгыр кине манда баттана калар. Ол баттана калар бу тигер бил токтур. Кине хиджа хатар, оны кине кабыл ардак татылды килмек болот. Чо сенен тоха битче биле лафеттен оңорлар деп ахын бәйләре абдымны хелипискеннән хелипискеннән дәх баблачы. Амай үлетен натыр балахын. Олон тор бу маннык холубра аныгы технологиянан хәтта бәһеннәреннән маннык профилированы бурусулар будан барыстагы. Деп бу станок шугай тугуй. Бу станок шугай кине төтөттен билге алан тахарар, потому что кине төтөттен билге алан тахарданы кине идеальный геометриялык болот. Холбур би кине эргите хаҗамбыт ол хас бидде өттүтүн оңор баппыт. Кине бидде алан тахарар болгон икке төтө идеальный струстак болор. Уже жени струстурна тагы. Оны үйөт төтөр шип бас алар төтөрүнүк болор. Очос турустаматык мага алан профиль булат. Ага, турустаматык мага профиль леген ойгостор уже бәбид турустан берер болот. Леген жон тутаргар да ходургу болор. Тәүләре бу объектка калбит. Объект сенен профилированный маганын же туттун сөрүн уратыты токпай. Сөрүнтар уратыты туту кемигер оттон устурустахан хок болор, потому что бир устурустан беребит иккеттүттен, тасаттүттен, исеттүттен. Онна ол өттүнен тутуда ари түргенlik мөрүн хеттек. Ата оны тутулган таксытыгар эти мундуктарын эң келген хаддаханактарын хеп багат. Ата мундуктарын, конечно, бригадатын тутулукта ханы бар бригадатын бәтин билет тута хатыр тугунан мундугун оңор булла. Бата олен так обычный брус курду хемир мундукун кончук тарихында. Именно ол билет маны уровень стахмына разы күбүскөн жукта хардем ботак булла. Бата Атын бригадалар бары хатырлар да холор или хем биддер булдыр. Мен ханды ахпар маскасы ханды профилированный масс өсө киняха ходургу болан бер, потому что геометрия это тох была, уже оңолла жер была. Потому что били обычный бурухуллахана хем бир расхождение лах было. Ровно олох хүс агын, онагас ровно болбат хем бир кандай миллиметрдеринен хасарен 5 миллиметринен хем бир радиусы бере. Онна көстүтө хамы главный şey булакта. Это көстүтө эстетический вид олох хошой булды. Вот канапакта көстүбөт, оны биле имитация бруса ден материал курду көстөр тахаттан. Именно имитация бруса ден биле профилированный брус имитация ден богонка бар бутта имитация бруса ден. Ол профилированный брус имитация это булды. Только бу уже бәти брус болар тахырбы. Брус бәтинен. Бу профилированный брус ушуге бу манна көстөр. Онна же тутулундана эстенете алок идеально көне болар бисеп. Онна бу ушу батык биле утеплитель гуднан ленточный лан уралар манны төһрен хеллер чоны ке кыдык ке кана пакалават. Ханында манан тыл кибет бу көстөр жохолур бу. Бу манан ке тохтылы кире ади бу. Материалы түтүер буланы хамай
конечно, туга бу хаңа жукускайга хок булла, хака хергер хогата, ноу-хау булла. Бутта олеген ол именно рекламатыгар, оны били жоңго тердәһнигер именно бу манны кынарышой, келин в любом случае эхиха барыстак булар ден ол тердите. Потому что же туттар, конечно, били качтын бартынаган экономиялыр, кайыр им булла. Бутта только бу бастан как били этеллерин курдук бизнеске больше вначале вложишь, Антон келин, Антон химбир в любом случае купится улади. Бу мен неменно курдук. Эн бастан еще дик тут такана жеган келин ол бу обшивка тыгар, канапак тыгар, ол үсылы бу канапак хлабаккан, каябаккан им он обшивка, он раз халастык олар булган. А так ол биле обшивкаларлар үсыл кетехеллер, ол үсылы бу кетеhe, үсылы бу тоңон бараннар жа обшивкалылар же түс бүтүн келне. Ата бу мандык случайга бәте усаткалы турар. Бәте усаткалы турданы уже олар булган, комфортно олар аны. О сенен же туттарга кихи тугу билекте. Холора бу билеген быйыл бар. Оны кенлер же туттуктурун багаралар, токтун халылар. Же туттарга именно бастан биле Хим бир строительный компаниялар кепсетелер ки барып бәти кыен тупа пула, бәти кыен туттар ки то единиц була. Вот олин строительный компанияларга кинлер именно бихиманның материалынан туттабыт дендер билето хоголана техтеринада, потому что терилтелер, бу бригадалар хим бибелере тупа пулындар кинлер биле ходургутугар барыктарын хеп. Конечно, бу бругунан обычно бругунан кинлерге туталлары бурстой булай. Ну, то есть не то, что в смысле бурстой, просто ыллар бир профильдата ен хатабакка ден, короче. Кинлер аны гырахан курдуңор көрөлдөр, а так на самом деле бихел жон закахан профильдер битер 2-3 күн болор. Очоно холбура хандык багара материалы бәте материаллар боланы кинлер нехи профильдатын хеплади. Конечно, хандык бар буругу, хандык бар, конечно, исходный это методулуктак боло. Олог еще качество лахтан, конечно, еще качество лах профилированный брустаккар. Антон кухан качество лах брустан, соответственно, нахачу его ходила, он манныким булана, обзола енельбах булана, конечно, профилирование это Антон методулуктак. Потом масса орденталарга тохсуя вари. Масса орденталарга, конечно, с 1 по 3 сорт, а то нугатылылар, с 1 по 3 сорт, он бәбит өттүбүттен холбур хантан масылаларын, если бейте иттактарына рекомендациялан беребит. Именно бу поставщиктан алың, бу кенене чөй, манна хына тәһепчики, эхваны барыстак болу. Даже ол биле транспортировкалар көмөлөй болу. Холбура бейха күсүн кели мастарди. Бу хахайрттен атын сеттен келбиттер чатын регионтанда. Бей бәйблах бәйбит маспыт кайдагай. Бейбәби маспыт, конечно, үчөй хеп. Только билет угар хетер. Именно эрбәһнигер. Иркутская область маха үчөй ден кини геометрия течөй. Онна биле автоматическая станоктары билер була маха. Олеген кини геометрия это үчөй идеальный булар хеп. Ол идеальный геометриялар булгана биле тоқтақар була. Үчөй мастақар була. А так манна биле тоқтек хаби кустарны булбатак били кыркый терилтелер оңолуттары хем бир геометрияда хогус болар. Олар тоңгутун качество тартып. Маха, конечно, еще бул манна. Бия бартак пана мас же бартак хадер тит мастан тулар кудуйди. Аттан билеген тога барты бес болду. Тит мас, оны бес мас ротутлары. Тит еще үелях, бехин более податливый. Олеген кене эрие барбат, хайта барбат енген. Оны билинге биле технологияларынан хайданнар барты пропиткала таккана уже ол же тит качествотынлар бекене. Хас билди тох барта тох була. Краска табулу, ол масляных основах альба краска бар бутта. Олеген ол свойствотын уже бартын. Хатыйбат хаяба пулан уже без отдых болан таккар. Иделек кейбирне тахна тутулу же төһери онна тутаттаганы кысты кере шүйдө бетер куганды. Атол
тутатты кысты кирерден обычно мен өйдөх менен тоқтан тутулуктах. Жон финансытыттан. Если жон КМ разы биле жон потому что биле кайыр булады. Бастан тутар, коллогон тутар, то есть он биле оча качыны урунан бу коллогон тутар, онда турора жер. Конечно, качылак жоннор тутан ба разы кирелдер. Оны мен хана якпар, оны улхан разница того. В принципе, если сразу кирен улары булаха бу өттүтүгө профилированныйнан тутунда хана глаз булар жең. Потому что узаткатын эң кетес баккан, оны биле хана пакылават эң түгенгер биремете кылгам берер биле жеган туттар гера. Потому что о хана пакы патиден биле этелер өттү. Биле жакталар хамы куттанар биле тоқтыры булла деп каста ибыгын хана пакылан юенен аларындан ихинен таханан хатаста жоннор олин тохос болар. Ол түтөр, конечно, худургу булар. Еще и бул.